Ka jingye beteng jong ikong Indaker tariang ha kini kisngi bat kitayo kilanang yai poi sya kibabun kilong ying kibadon ha kathanyum sning. Watla kaladon ka jing persyang jong ki katto ka ni kibala kentho pensni yai henry ke mansim sngolem jong i sya kibaduk kibajenjar kadang yai don ha i bat ha kani kasngipan ikong Indaker ilalej ban a ya ki jing yaram saha ka Shnong Nongthymmai Umsning sya ki arpau teli kilong ying. Ha kani ka Shnong ru ikong Indaker ilapan pau bakani ka jing lej ai marbam sya kilong ying baduk kam dei ka jing kentho lane ka jing pensniu yano henry ka dei ka mansim jong i ban nohsynniang sya ka imlang salang ka babaro kidon hapdeng ka jing kutlat na ka jing pekhang Shnong ka balapan bana da ki bor sarkar ka bamenta kala poi sya ka shibanai bat shibanai tam ka balong kum ka jing yada na ka jing pur jong ka jing pang COVID-19 hapo ka jela. Hagan ka singi laya don lang na du urang ba Shnong jong ka Shnong Nongthymmai Umsning ki dekot jong ka dor bar Shnong bat ki bahiang hasem jong ikong Indaker tariang ki bala lej ban senran yai. Menepun yang ni kubing tidak disubnan nanti beliau menyerap iya sinu senjata dukam tam menepun total dia ini kalau belum kamu cuman begitu belum setelah seperti lakukan silak aku dulu di kerja sumpah jangan dibuka tentu ini penting seni hukum Pakistan dilakukan di luar boleh travelan boleh semua ini nak kuih kupor sepuluh kali. Kita mau ada betul kebaimul mau, job, job pun bah kita kalau lagi ai ding tunjuk ni, lagi job uyai sia, uyai dua yang boleh, macam laran dia boleh, ada waktu boleh kita, kalau job berdurun boleh ai yang pun. Ngai sekarang bagi inggu ikut dua, mana kasih, orang tak nak kasih hendak nak ka Shnong ka thao ni na ta dari kasi jitya ni kumju state kumju nam ka dari india ko koi ba ka pathai ba ji ko koi basyam se ni jing so sa jing jija ka pathai ting ko ni banai ting ni skam ba jang ko ni ko ka jing ko snya ni bar ka ni na ge ko ni chitan ni ni din